Assam Meghalaya hoyalong nonpu anta monsam ki thir jiang ringa vela. Border alam ki aputak iam Prodip rongpi thang ke claim dona ve pusi case e ke jongpo. HPCF pen indeng in koira troxy World Indigenous Peoples Day katalondun. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chume sen akhan long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 la pen 9365239862 along homri lote longponechi la pen mingche bi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kardom pinya daba Abirta long pen nilisami jurbon kilingpi nonar jek tha pirtang ton pen Assam pen Meghalaya hoyalong monsam la pen ahoy ka chapathir ponjia phanpura kiram tang pai pani phai trok arni Guwahati rong supialong Chief Minister Banghini ka chingwa sonsi West Karbiang long Deputy Commissioner sa hemalong ta suluk soda kapa vedje phanpura West Karbiang long pen West Jaintia Hills District Administration la pen law and order tumangbong border coordination amai paduponlo Chief Minister level pen District Administration pen law and order tumangbong border coordination amai ingni det pen puthorani amat Meghalaya hin pen ke ongdong armuatun jatalong along nang tupak ahok kedam tang pai pani phai troxir ni Meghalaya hin pen Khasi Student Association pen danglok ke ongdong hamphang asong atung bang paksi Karbiang long alomati chinthong MSC ke parlu block 2 along nang tupak bonta additional SP Bolin Diori pen atoyani tum chepatir pidun thipsi Karbiang long alu nang palut long ledero You are future of the Meghalaya. They are the future of Assam. If you don't think about these people, about these villagers, who will think? And get the people cut. Additional SP Diori pen chepatir pid thiba pita nangki lujia phan bo ilo bonta ajara bidi pen setame ke kroi kre thiba jo sai jok je pen jatalong pen ama chirui nangru Halapu alam ki kedover Meghalaya hoy Ribhoi district ke dialong ke ton ke lang lapen suluk soda ka tomon kapajap je da jia phan pura kiram tang pai pani phai sir cap arni Assam sarkar pen armu oksu nang toido anatuma phanta umla pher stadium along a hoyalong kilang chari nang ji lapen rada phan thang kapa siksak se da jia phan chithan chipare amai padupon aru hetu kotha huni apnaluke bhul bujibo pare bhul bujabuji sristi hobo he kamto apnaluke nokoribo khasi hok ইয়াতে কাৰ্বি হওক ইয়াতে গোৰ্খা হওক আজি যুগ যুগ ধৰি আপোনালোকে একেলগে বহবাস কৰি আহিছে আৰু কৰি থাকিব লাগিব ইয়াতে কোনোবা মেঘালয়ৰ পলিটিচিয়ান আপোনালোকক নুখুৱাই গৈ ইয়াতে মেঘালয় ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকক নুখুৱাই ইয়াতে কোনো বাহিৰৰ পৰা অহা মানে কোনোবা মানুহে আপোনালোকক কেছে নুখুৱাই আগাছু নুখুৱাই ৰাইজসকল আপোনালোক গাঁৱৰ মানুহে খাব লাগিব খেতি কৰিয়ে খাব লাগিব হয় নহয় তো মনত ৰাখিব আপোনালোকে গাঁৱৰ মানুহ শান্তিৰে থাকক এইবিলাক যিবিলাক কথা ওলাইছে ৰিবই ডিষ্ট্ৰিক্টত আমুক সোমাব তমুক সোমাব কোনে কৈছে মুখ্য এই মানুহজন কি চৰ্চৰ পৰা সেইবিলাক কথা অদৰকাৰ উৰা বাতৰি হেৰি কৰিছে এইটো কওক আজি আপোনালোকক এইবিলাক বৰ্ডাৰ ইস্যু উলিয়াই কিনে তেওঁলোকে এটা ইলেকশ্যন ইস্যু বনাব বিচাৰিছে আৰু একো নহয় আপোনালোকে একো নাপাব কাজিয়াখন পাব কিন্তু Bangsu kachingwa hut rongara pen kanin je ponatengke Meghalaya hin pen radaphan nangkapali asai amodo anta nitum nang nelu pusi ninje pon Sulia pora manu ani pelai SPC homot elmin no hikabo karne sulia pora hi pelai yate bhut dise
সেইটো পলিটিকেল ডিসপিউট হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা গোটেই খাচি উঠি পেলাই দৰখামক জিকাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ভোট দিব গৈছে সেইটোৱে আমাৰ ভুল একদম কাৰেক্ট সেইটোৱে আমাৰ ভুল সেইকাৰণে একো কৰিব নালাগে আজি পৰা গোটেই শান্তি থাকিম আৰু মেঘালয় গোটেই যিমান নেকি আমাক যি কাম দিছিলে সেইটো নালাগে আৰু ইয়াতে সদায় হাৰি আছে আমাৰ অসমতহে জিকি আছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ কি বোলে তৰুণ গগৈ সময়ত সিহঁতে আছিলে দনকুপাৰ হয় তেতিয়া কৈছিলে যে ডেভেলপমেন্টটো এইটো বৰ্ডাৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আমিও কৰিম আপোনালোকেও কৰক কিন্তু ইহঁতক ফুটপাথে কৰিব দিছে ইয়াক এতিয়া দেখাব পাৰিব নেকি জেগাত নাই কিন্তু আমাৰ অসমতো আমাৰতো মানুহবিলাক চুকা আমি কি কৰিছে 5-star হোটেল বড়ো হাউচ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচ মেঘালয় বনাই দিলে এতিয়া হৈ গ'ল তাতো এতিয়া কাঢ়িব লৈ যাব নোৱাৰে বামুণ মাথা আৰু ট্ৰাইবেল মাথা কেতিয়া নিমিলে সেইটো মানিব লাগে আৰু যিমানে চেলেঞ্জ কৰক লাষ্টত কি হ'ব চেণ্ট্ৰেল গৈ পাব তহঁতক মানুহ মাৰিব দিয়া নাই নিজৰ ষ্টেট ভালকে থাকক শান্তি থাকক গোটেই খাচিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰক গোটেই জেগা ডেভেলপমেণ্ট কৰক বুলি অসমৰ পৰা আমি মানে কাটি পেলাই খাচিয়াকো ষ্টেট দি দিছে Bangso Hut Hamren Additional SP Bolin Diori, Baithalangso CI, ZR Khan Lapen, CRPF E20, BN Lengri Kem OC, Mahipal Rathoratu Chitongtu. Ulukunchi Pen Himari Rongpar, Karbiano Live. Assam Pen Meghalaya Hoya Puta Kachingwaya Hut, Give and Take Policia Banke, Nitu Mantuneta, Chidonun Tek Tepusi, Kes Epen Soda Kapang Dakpon. Nijangkar Bianglong Pen Meghalaya Dui Hoy, Blog isi pen blog hinya long lelam kia putak laki non het pen kalilo. Kaya porta Meghalaya sorpen, Chihuri nang saisi do bomlo. Lapusona pora hut pupu state chief minister atumangbong adui hoyalam ki kachingwai ching saya hut give and take policy kapang daga putak non malom adui hoyalong kahuri saya son do koklo. La so putak kedam tang pai pai ni pai sir keparni Kheroni agriculture idea long kes epen pherang ke mai ke phahut probin timung kaninje tengke Assam chief minister pen Meghalaya chief minister atumangbong adui hoyalam kachingwai hut give and take policy Shillong time bo Abirta lolong si paklang daklo. La so give and take policy long rongkre hini ke Meghalaya si parlo ponpo la pen Guwahati dungarai amke Assam si parlo ponpo pusi chikroi ponlo. Lasi bangsolam thelong ke nilitum kes e hin pen ke mantune penta chikroi don thek thelo pusi sodak pen pachini pon lagani liligani elam gallo already Shillong time kuisia news long klangdo 21 village belongs to Meghalaya state to hadak top ang sidogok laganang tum lujo telong lasi la 21 village jodi Meghalaya dam juilo plote laga ciri sini kali atama inglong arong pen thoyarong ke belek tiglang tema inglong arong ka habar podo inunu darong si inglong ko trok si habar do pro 21 village plote kopana hector kopana hiri tong dami lagi dem pune lasi karbinong le ladak block 2 bang pipo engke Guwahati city ka expand apan hal Assam or bang khana para area bang charai pola so isi bang conspiracy isi game khela do so game khela long ke nilitumin bane kai ta kroine nitum upos la bang tema karbinong le 10434 square kilometer ke CM tame alangli kai ta adiang chun son salang nie be si so adiang chun mangai do kitna ko 10434 square Halapu block hini ke Chinthong constituency arlosi ke dolo. Bonda Chinthong MSC Pradip Rong P Arni Sita ahoelong kahuri sailam the ratpen kachingwai ching sai dama bi puta timunga sang ho pherang ke mai long pachini pon. Long peace and harmony isi ka maintain apan alangli Pradip Rong P local MDC matenong ke EM lo alangli stame haladak chedamben lapupu amuni depan alangli peace ka maintain apan alangli chedamben alangli kapadok kapalak pen kapacobong pacarbo pavidet pen tangsam jin pen padumis seni pan alangli claim ni polo ta ningdu galam lo alangli sitame chedamde alangli atoy ni same ke toy tiada alangli personal ke damne de lo mane sta atoy ni chedamde la pen alangli haladak karbinong autonomous council CM authority mate alangli pan permission and bensi damne kolam avelo alangli ki adame alangli ka local MDC lo pure 24/7 alang ke dame ja kong dorak ame thango musi dangal loge Kheroni pen Mohon Teron Karbiano Live. Kidam tang pai pai ni phai sir kebarni Hills People's Cultural Forum hin pen patir piponsi tara langso eco park along World Indigenous Peoples arani talondun
Kidam tang pharo krisir kebra sir kebra plianing kan pai ni pioneer kep arni pir theng kang along kidoan khe sola pen khe barim arani pu UN open hokpon lo bang so teng pen kidam tang pai ni phai sir kep arni bangke ningkaning koira troxy am nang pleng tang lo bang so ni somindara dang along katalon pon sonsi karbiang long lo along ta talon pon la sonsi HPCF hin pen patir pi ponsi kidam tang pai ni pioneer kep arni tara lang so eco park along ingdeng koira troxy indigenous peoples arani talon pon Bangso katalon po na hut Karbi ang longar lo kido an inglong aso mate Karbi, Dimasa, Rengma, Kuki, Ahum, Adivasi, Mantay, Garo, Gurkha tumpen setame methang apindeng sumpot nang chingthangsi aliralon chipidon ruti. Bangso hut HPCF amai pu lai chaning leng pen kaning je pona tengke longriar lo kido an khai bari matun chingrum pet pen ningisi dora pet lo pulotangte Karbi ang longarat ajak dingklui pen Kari Hemprek Autonomous State Article 244A longpo. Ilitum hemprek long lote khai barim khai suatum kiduk ke suma phuthakta rabdun thekpo pusi ningjepon Foram ahin pen taralang so forest IB along nilitum ke patipon lage la henlo nilitum ke mang bangke Karbiang longar lu itum hemprek autonomous state alam kai ke ta ningje sitame kapre tribe tumta mithang tumta Karbiang long ke hemprek long ote okol Karbia phanchot pu kamatha la solam the awidet nei imithanga right amukha ansu se ke pangchu je phan hemprek palong bek je phan kapre tribe tum long penta itum long lote kapre tribe phan ta itum rapun popo la solam the en bensin itum pini dak wall indigenous day patipon lo la pen mithang dak a tribe kapre tumta la anibang khei kivir lam kivir dress kivir la sondu la si itum Karbia khei tum ansu se kapang tang ponje phan Karbia khei logot kadu kawi dak Karbiang longar do kapre ka khayang bong sami ning isipep pen ki do pen khala kapre ka khay so tum sitami ami thanga homoisa jate tum ta karjudun pen alang li tuma long pen adhega solution piun pute ka chingbai dun pen lape mi thanga lam dak iki alam pe amso se angsong ponje fansi ni tum pini hills people cultural forum ahin Mailong HPCF kongchun bang Dhiraj Dipusa KSA Maipu Simeon Rong Parliament Khe Sir Kep Akhai Pen Kethe Kiding Atum Chetong Ronsi Mesen Pen World Indigenous Peoples Arani Talon Pon News Report Bikram Crow Karbi Anglong Live Tumpring BJP sa Hemalong Ingdeng Hini Bithung Rengthama constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha Klembang Phiamai Kapadopon Tumpring BJP sa Hemalong si kedam tang pai ni phai sir kep arni hiniang deng Bithung Rengthama constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha Klembang amai Padopon lo Longki Ronghang Kacharipon BJYM Klembang amai long Nijang Karbiang long BJP amai phu Rodip Ronghang Aluhiaman pen Chetong Rosi ke ongdung Bithung Rengthama lo ke do arisoi jang tum pentang lo BJP songja potum ta melong Chetong do melong Rodip Ronghang lam theke jai duna puthak Karbiang long life aphan nang kapachini duna tengke Bithung BJYF hiniang deng Klembang amai long alang li Chetong Rosi kebang jilang ni BJYM atum ke klem ke dam nangji akenang soda puthak BD sore pite kang lo Lapen BJP song akemang risoi jang atum hejan ke mesena towar kache jase roi thekja phanta melong chethan chimum ponlong Lason si kithur mia risoi jang atum aphan kangri kangkrang arakia hormuk kirim pen kapajok dun pen akeme towar kache jase roi thekja phanta penang anapor NC chethan chimum ponlong melong kebang jilangarni Bithung Rengthama constituency long amso se BJYM kapang tang pon thujia phanta kachingwai raplin padupon si sayang deng ingsamjin pen pachun ponlo Dongka Mukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live Kevang jiningkan surhini ra inkoira pho aningkan TB ake so longriar lopen kapavir ponja phan akemang padoponsi pherangke atum pen state angkang pi video conference padoponsi kachethan chimu mamai kapadopon TB ake so lake non ke klang mi ake so kali Bangso ke so pen aningkan wangta apran ke namnang atum dupiklo setame non bangso ke so longriar lopen kapavir ponja phansi jasemet okpran ke lang atum pregjam chirok to kasai kedeng padoponlo La solong pirang ke tu methanga sayar pula pen kosonsi kacharap chetu du nangchima hei hue phutak kedam tang pai pani phaisir kep arni state angkang pialong video conference abar sai pen pirang ke tum pen kachithanchi mummate bidi sore kachapachoi ajai mek padupon La Sona Taxi District Health Society National Tuberculosis Elimination Program atum pen patirpi ponsi Diphu TB Center along ta bangso sai dengdu
laso hu Dr. Ganesh Diuri chetong dun si dipholong ke do apherang ke tumta chetong do Guwahati Press Club pen kepang chengpon kapre ka district along virtual state level media workshop along state TB officer Nayan Jyoti Dasa hin pensi TB akeso kapavir pon ang jia puthak kapre ang deng pen lam thejai pon laso hut pherang ke tumta bangso keso kapavir pon jelong kachirap chetu dunang jia son lapen pherang ke tu metha sayar pula pen rong rubarlo ke dwara tuma phan TB akeso pen ko sonsi chipajok ponang jima puthak chirok to asai kedeng kenang sot he hue puthak si chithan chimum padupon Bangso sai kireng hut kachetu dun diphua pherang ke tuma phan manalo mate certificate se tami pajirpon আজি আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ যিটো মিডিয়া ৱৰ্কশ্বপ তাত আপোনালোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আমি ইনভাইট কৰিছিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে আহি পিনে আজি এই ৱৰ্কশ্বপত পাৰ্টিচিপেট কৰি পিনে আমাক মানে নথৈ সুখী কৰিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে টিভিৰ আপোনাৰ মানে টিভি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক তাত মানে যিখিনি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ পৰা সহায় সহযোগ লাগে আপোনালোকে সেইবিলাক আগবঢ়াই থাকিব News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Lakhakre Silangpher constituency ke parlu National Highway thom kebra truck atowar pen kache koinot Sikari gate pen ramtirang arong adak kacheleng PMJSY atowar kedam tang ningkani sira achitim aprang selam ponlo Bonta kaselam pa meka kedera jok radatum ningkang samse kache paklang Labang so towar kaselam hut penta halada hawar ke dwaratum kaselam ke mi uidera jok misen pen kaselam ponche phan thikadar Subhas holder phan kudun bomlo Bonta thikadara bank arjulong leson chekrong densi claim pa oi pa ipensi atowara bank patang bor iderlo atowar kaselam patang det penapi ningkani sira chitim anta pleng pia prang henulablo towar ke henulaba jok aphong rong aratum bukulia PWD road division along lamhoi pidamlo Bonta lamhoi pidam det penapi thikadara bank jirlo apor maduta thekdunlong lehut towar ki ga thaksi rabis wardam prui chara jok halada hawar ke doraratum ningkang samse chepaklang ponrintisi bukulia PWD road division asa hemalong dam thurintisi labang so towar langdam charipa mikara puthot mesen pen kachepa selam pon thujia phan thikadara phan sodak pen punangjila pen ke ese tumta lapusona sai ke oya sai ke klema thikadara tuma phan langchari dun paminangji puta hawarara tum pen phirang ke thengno kachuning rialam theina chepaklang ronti এই পিচ ৰাস্তাটো 5 বছৰৰ কাৰণে গ্ৰান্টি আছে বুলি কওঁতে আমালোকেতো একো কোৱা নাই কন্ট্ৰেক্টৰ হ'লেও 5 বছৰ নোহোৱা আগতে 2 বছৰ হে হোৱা নাই 1.5 বছৰ তেনেকা ধৰি পিচ ৰাস্তাটো চব ভঙা ভঙি হৈ গ'ল তে এই কন্ট্ৰেক্টৰজনে কেইজনমান গৈছিলোঁ এই বনাই দিম কওঁতে তেতিয়া সিহঁতে কোৱা মতেতো বনোৱাটো কিন্তু হেৰি খৰালি মাহতে বনাম বুলি কৈছিলে আচ্ছা তে কৈ সেই ৰাতিৰ আমালোকে গাঁৱৰ ৰাইজক নেদেখাকে এই পিচ ৰাস্তাৰ ওপৰতে এই ৰাবিছে ঢালি দিলে য'ত গাঁত হৈছে তে আমালোকে আচৰিত ভাবিলোঁ যে হেৰি কেইজনমান লগ লাগি আকৌ বিলোচনা কৰি তে এইটো ৰিপেয়াৰিং নিয়ম নহয় ৰিপেয়াৰিং নিয়মটো তেনেকুৱা নাছিল আমালোকে য'ত আলি দেখিলেও তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই মেটেল হেৰি কিছুমান এটো থান ল আলা ক্লেম মাথুম থান ল হেৰি কোৱানা ফুট নাই পুময়ু লাসো সিতামে লাবাংসো আফুটা পাপ্লেং পন পে দেলো লাসি মেটেল ke thok sitame pang arpon wing pena jok si kahenu lubon puta niltum mat hapon lo lasi labang soali bang nang siklem thu pa me nai pusi nitum rong arlo penke mat hapon lo apen ang Volong komaji pen Velson Terang Karbi Anglong live Tangte pinya dawa Abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardong